banyak jugalah orang tanya Kila soalan ni, sub sale ke new launch untuk beli kalau kita ni seorang investor, kalau nak jadi seorang investor. To me lah kan, you before doing any investment, you need to understand first apa maksud new launch, apa maksud sub sale. Okay, so first of all, new launch ni you beli daripada developer. Okay, bila beli daripada developer, you punya harga, your price from the developer is fixed. So bila fix ni, you guys tak boleh nak negotiate. And bila property baru ni, you guys tak boleh nak tengok, you need to real life. You guys need to go to showrooms. Bila dalam showrooms ni, banyak benda yang cantik, betul tak? And then you cannot actually see kat tempat tu siapa yang duduk. You tak tahu real life data. It will take some time for the new development to develop. Okay, it will take around 2 to 4 years. Tapi bila sub sale pula, price boleh nego sebab harga boleh nego sebab you direct dengan owner. Okay, besides direct from owner, you also can view tempat tu. You boleh tengok condition rumah tu, check neighborhood dia macam mana. And paling penting is that you dah tahu siapa actually yang orang yang duduk dekat situ, siapa yang jadi potential tenant you. Okay, so kalau owner tu adalah motivated seller, okay, sebabkan mungkin ada financial pressure ke, mungkin dia tak sihat ke, so dia perlukan jual rumah tu dengan cepat, dia senang untuk nego. So sometimes bila you nak nego tu, contohlah harga bank rumah tu 400,000, tapi bila you nego dengan owner ni, you boleh nego sampai 340,000. So you actually get an instant equity of 60,000 ringgit straight into your pocket the moment you sign your SMP. Okay, so untuk investor yang nak positive cash flow daripada hari pertama, it's very important for you to also look at harga di bawah pasaran. So kalau you nak tahu more about sub sale projects, more about sub sale market, how to get deal yang dapat di bawah harga pasaran, and also cash flow yang positif, comment sub sale down below. Okay, bye.